và nuôi gam tin ông cụ khi cha te hồ dâu xe na bon chào vin zing kap ha la phul mấy ni sim ko Friday ni khun zong zing ka thu so ngai ki do hiti thu so ngai tàu hiti India le Pakistan ki ka Galpi akipon do lo lai wangin India le Pakistan missile hole drone ho mangsan akibulu to zingovi International boundary hole line of control LOC la ho infantry keng sipai hon a ho khelova Galpi ta amomo ki pat lo lai wangin Pakistan in India gam sunga dia gamgi to kinaya India te khopi la hocho drone hole missile ho in bulu kidovin Jammu Khupi Sungjong Pakistan hon sata in target an bolvin Pakistan in Sadwari Samba RS Purale Arnia sector sungcho missile gidin an bulu vin ahin la chuchi missile ho cho bon chan India te air defense unit hon an kapla pi so hilovi Pakistan sipai hon bomlin artillery ho jong sata in ahin kabu vin India sipai hon an lethu uvi international boundary gamgi to kinaya India te military station ho adia Jammu Pathankot le Udhampur la ho cho Pakistan ten missile ho le drone ho mangsan ahin bulu uvi ahin la chuchi missile ho le drone ho cho India te air defense unit hon akapra su hil zi uchan koima akitong khan pui India defense minister Rajnath Singh in armed force bu mithum ho army navy le air force bu ho an kyomat pi zinge Jammu and Kashmir sunga boin ho zin tuni ko Friday ni khole school hole college so jo si ki khading hitan chule Himachal Pradesh le Punjab in jong school hole college so a khading hitai Jammu Khupi missile hole drone ho a kibulu nungchun Jammu Khupi so electric mei wa jo si sumit ovin Jammu Khupi sung chu thim hilin a koyu vi Jammu Khupi sung bo hilovin gamgi to kinaya Khupi tam ta achu mei wa lo hilin an koyu vin Melma ho Pakistan hon Khupi ho abulu naw vakona akivian do anilingwin pan na law vi Jammu and Kashmir gamsung Kupwara le Baramulla gamsung jongcho Pakistan sipai hon missile ho le drone ho in an bulu vi sule Rajasthan gamsunga Jaisalmer Khupi bulu na dinga Pakistan in drone hin kaplut ho cho India te air defense system hon an kapla pi vi India le Pakistan gamgi to kinaya India te Khupi ho le military station ho akibulu na chungchang thu a Pakistan government an kilep kidovin ama ho khutnung hilogdanin phongdo vin Pakistan in chamna de yuhidanin Pakistan government in phongdo vi Pakistan te na to le chan chle azo se yuhi mehlei ho to ki bang chet hi taw vi social media la ho a Pakistan propaganda master ho propaganda the thang jing ho zolena thu the thang jing ho nan Sohdoh Pathankot le Rajouri mona suicide attack akiboli tia the thang cho zothoi bo vetin Indian army hon su thingna hin bolu vi India gamsung ven bit na ding le army sa ho ven bit na dinga India ki go sadima ki hitai tin Ministry of Defense in hin phongdo taw vin Punjab gamsung Chandigarh le Mohali vel in zong air siren an gingin galitol zin Amritsar Khupi Chandigarh Khupi Mohali Khupi Barmer Khupi le Jaisalmer Khupi chile Bikaner Khupi sungcho mei wa lo vin thimbe nin an koyu vi India le Pakistan ki ka Galpi apot lo na dingin United States government in India le Pakistan hingang an boluvin abana chalbe sa lo na ding vin tipna na boluvi India le Pakistan in kyoto na neuva gale tol asu be diu cho United States government in phasa naw thu ho phongdo vi India le Pakistan ki ka ki do no ho a United States ka ki kum na ding thu ompon sule India le Pakistan ki ka gale tola United States ka ki golut na diu thu jong ompoitin US Vice President J.D. Vance in phongdo e Turkey in Pakistan ato sadvin gale tol ji athi na tu ho Pakistan mi ho lunghem pinaw thu ho cho Turkey President Recep Tayyip Erdogan in phongdo e Brazil in agami ho Brazil mi ho thu na piu vin koiman Kashmir gamsunga khulzina chilo na ding vin an het sa taw vi Norway in zong India le Pakistan achok to thona Galpi epin do lo te ne ding ade naw thu ho in phongdo vin chule achi sa April ni sim som ni le ni thilso pelgam thilso cho Norway in sangten thi mo chanovi Pakistan sipai hon line of control LOC la ho dia uri sector sunga India te khusung ho bom ho artillery bom ho an sata abulu na wachun numei khadan kitong khan
Pakistan sipai hon line of control la hoa muntam ta in India gam sungsu ahin gal kabu vi Pakistan in ahin bulu deu ki ven in New Delhi khopi India gate vela ni ho zo si chu Delhi police on an no do taw vien koi ma sa tu vi Pakistan to gamgi Gujarat gamsung Kutch district le Banaskantha district sungin zong zanthla chun meiwa anwa sa pu vien muthim la in anu movie India le Pakistan ki ka aboin hot so Nepal government in Thomosa naw thu ho phung do vien Nepal in India to sot naw le adin piu a hi dan thu ho hin phung do vi Jammu and Kashmir gamsung pelgam til su achun Nepal gammi mi khan in zong thina an to hin chuchi Nepal gammi pa zong su Hindu hi za thina an to hi Pakistan te OTT platform ho zo si chu India gamsunga khaso hil hinadingen Ministry of Information and Broadcasting in thuna pitaw vi Pakistan gamsunga chi thajing PSL cricket ki chep na chu Pakistan in United Arab Emirates UAE gamsung Dubai khopian sudur taw vi Indian Army hon Jammu and Kashmir Nausira sectora Pakistan te drone ni an kapla pi uvin sile Pakistan le India sipai hot so gamgila ho a artillery bomb ho mangsan an ki kap tu jingu vi India gamsung bulu na dinga hong leng lut ki go Pakistan te fighter jets khat chu Punjab state Pathankot muna an kapla pi uvin sile Pakistan te F-16 fighter jets khat Rajasthan Jaisalmer sunga pu ke nunga a pilot pa dam le bida na lengdo man pa chu Jaisalmer muna India sipai hon an man taw vi Jaisalmer khu pi sung bulu na dinga Pakistan in drone hin kap lut ho chu India te air defense system hon an kap pi vi Indian Navy ho zong gal holding in kusari min Umta vin Mumbai muna Indian Navy hon Pakistan attack le thu na dingin ki wasadi min panmun alu taw vi Indian Navy ho chu BrahMos missile phopumin Arabian Sea tuipi chunga konin Pakistan gamsung Karachi khopi to kinai namun la ho in panmun kisim taw vin Karachi khopi bulu dingin ki wasadi min Umta vi Vanoi pumpia Roman Catholic ho adinga alubu pau Pope Francis in thina tunungin ama pa panmun loadingin Pope Thah Kilhengdoh taw vin Pope panmun loading chun Robert Francis Prevost an Kilhengdoh taw vi ama United States of America USA gammi ahin US gammi Pope panmun lo masapen hong hitai Robert Francis Prevost cho Leo 14 min apiu vin Vatican City a Pope Kilhen na nga zinga ho mipi ho chun ama pa ki papinin anew hla hil jing vi United States gammi Pope Leo 14 ki papin tu pon cho United States President Donald Trump in an phongdo in USA adinga ki thang adum ta khat hi tin Donald Trump in a phongdo e thu so i chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin bon chawini khu pha